everything wekhemisi usukwathi the purpose hayi ishawa yimina usihla ngenentweni ngihla njalo ngomgwaqo RC03 ngibheke ekhaya lokhu ngiphethe imoto ya 1.2 million ngihamba batshele manje ngihamba ke Santa FE hybrid ngiyazi nathi ngiphuma le midilova belungu bakahande bathe bafana ishayele le moto nimba sinisitshela ukuthi imnandi ngithi hayi azamnandi into ngithi azamnandi imoto ya 1.2 million isazandleni zasayintweni the purpose ezintsha zidriver yithi ayithi sithi ezinohlelo zibuzwa yithi manje sithi ezintsha zidriver yithi ayibona into zasayintweni yozwakala besihlukumeza abantu abuye impahla zasayintweni madoda hayibo